Ja sam mu rekla, tata nije kriv, nisam ni ja. Mi se samo nismo razumjeli. Nije pokušao da me razumije tata. I ja sam tad vidjela da je brat koliko toliko na mojoj strani i rekla mu da ode do mog zaručnika i obavijesti ga o novoj situaciji koja je nastala. Do tada sam bila u nedoumici da li da pristanem na taj brak, da li je ta osoba koja me neće iznevjeriti, da li je to osoba koja će me upoznati sa islamom, ojačati u islamu. I kad se je vratio brat od njega, s obzirom je blizu stanovao, on mi je rekao najljepšu moguću vijest. Kaže, tvoj Ahmed je ušao u kuhinju i sve što je šerpa bilo u kuhinji, on ih je porazbio po podu i izašao plačući. Meni je to bio odgovor. Ostala sam 3 dana zarobljena u kući, da bi Allah odredio u nedjelju da se svi ukućani pokupe, svako neko svojim obavezama, pa čak i tata i mama. Ostala sam sama sa bolesnom tetkom i pijanim bratom u sobi. Bilo je to teška odluka, to su odluke koje se treba napraviti u nekoliko sekunda, ali ono što me činilo jakom je onaj oslanjanje na Allaha. Ja sam bila uvjerena i ubjeđena da Allah me ostaviti neće. Ja sam izašla iz doma svojih roditelja apsolutno s ničim. Sa jednom vrećicom u ruci, sa higijenskim potrepštinama i to je sve. Od te nedjelje, 1992. godine, nisam više oca vidjela, nismo se sreli, nismo razgovarali. Pokušavala sam i dan danas pokušavam i nadam se i dove im učim. Najteže možda u svoj toj priči pada mi činjenica da ja jesam pronašla sreću i potpunila ono što sam htjela, ali i jesam povrijedila moje roditelje i trudim se da s mamom kojom imam kontakte, da je nadoknadim te godine boli koje ona proživljala. Hvala Allahu, mi smo se iste te večeri vjenčali i od tada sam nastavila da živim kao slobodna muslimanka. Mogla sam da klanjam namaze mimo kupatila koje mi dotad bilo jedino mjesto gdje sam mogla obaviti namaz. Iako su mi govorili da ne mogu da klanjam u kupatilu gdje ne ulaze meleci, mada sam ja njima tvrdila da je oribano i očišćeno. Tako, to je malo eto šali. Nakon što sam konačno stekla slobodu kao muslimanke, ja sam u biti tek tada dobila želju za upoznavanjem za islamom i tek tada sam shvatila koliko ljudi su spremni tebi pomoći. Ja sam izgubila roditelje. Te davne 92. kad sam prešla na islam, imala sam svega 19 godina. Nisam imala nikoga osim moga mašala muža da se oslonim na njega, ali ostala sam bez majke, bez oca, bez braće, bez sve moje rodbine, bez materijalne neke sigurnosti. Međutim, Allah Đelešanhu je putem sestara i braće poslao toliki broj ljudi koji dan danas su moji prijatelji, s kojima se ponosim družiti, koji su me naučili sve što nisam znala. Nikad mi se nisu niti narugali, niti nasmijali, dapače. Trudili su se da sve što želim da znam, da to i uspijem. Nikad u nijednom momentu nisam pala u neke krize straha. To je težak korak i težak... optereti vas možda strah. I najčešće čovjeka jeste ono što ga sputa u životu, jeste strah. Međutim, kad se vi prepustite Allahu, Allah vas nikada neće ostaviti, niti u jednoj situaciji. Da li je to pitanje bolesti, da li je to pitanje neimaštine, da li je to pitanje možda nesigurnosti da pređemo na islam. Allah je uvijek uz vas i on će vam ne jedna vrata otvoriti, 10 vrata i na fake i prijatelja i ljudi koji vas možda vole i više od vaših roditelja koji su vas rodili i odgojili. Meni je periodski možda trebalo dugo da se na to odlučim. Zašto sam na početku priče rekla vam da
u islam, za islam se treba potruditi, znači treba ga pronaći, treba ga upoznati, zavoljeti. Ja sam otprilike 2 godine nečkala sam. Da li je to ono što želim? Da li je to ispravno? Da li će doći dan kada ću se pokajati? Da li će doći dan kada će mi biti potrebni roditelji ili neke druge potrebe dunjalučke? Čak sam jedne prilike na 90, možda i druge godine, ili eto prve, u jednom momentu sam samo i sebi rekla, tad sam bila u Njemačkoj, želim da zaboravim na Boga. Želim da probam da živim bez Boga. Da li je to bilo, znači, trenutna neka zaluđenost ili utjecaj nekakvih osoba s kojima sam se tada družila, da li to je ono što želim ja. I rekla sam sebi, eto, danas, Sandra sam se tada zvala, danas živiš bez Boga, nećeš o njemu razmišljati, vrati se u svoj tadašnji život. Međutim, već prvo drvo me podsjetilo na njegovo postojanje. Ja sam, vidjevši prekrasno procvjetalo drvo, to je bilo proljeće, rekla subhanallah, mašala, što je lijepo. I onda sam rekla, sam ti rekla, Sandra, zaboravi na Allaha danas. Pa onda idem dalje ulicom, pa nešto mi malo oči odu gore na nebo, mašala, kako lijepo ovo nebo. Ja sam u stvari shvatila da je ne mogu više bez islama, da je to nešto što sam postala ja. I meni često smeta kada osobe pričaju o islamu kao nešto što nije u stvari, kao nešto da je posebno na način da je to toliko teško da dođeš do toga i da ga držiš na ispravan način. Apsolutno ne. To je nešto što je u nama, to je nešto što je s nama, to je nešto što živi non stop sa nama. Praktikovanje islama, to vam je kao da preskočite, ne znam, ručak, nešto bez čega ne možete. Islam je jedna kruna na svačijoj glavi i treba da bude, i treba da se ponosimo time. Ja sam iznenađena našim braćom i sestrama muslimankama koji ne poznavaju puno vjeru, koliko se srame što su muslimani. Pa kako se možete sramiti? Ja sam se napatila da pronađem ono što je vama dragi Bog rođenjem dao. A vi se toga ili sramite, ili ste nezainteresirani, ili to bit će vremena kad ostarim. A zašto? Pa toliko toga, te tolike ljepote možete doživjeti živeći kao muslimani. Mnogo žena normalno znači vam komentirati za maram. Čemu ta marama? Biće dana kad će se pokriti, eto, kad ostariš, mlada, lijepa, fina. Šta si to sad? Ali da samo vi znate koliko sam ja lijepih situacija prošla kroz život od kako sam se pokrila, a pokrila sam se onog dana kad sam pobjegla iz kuće. Naprimjer, bilo me strah, bit će mi vruće. Kako ću ja to, nisam navikla u vruće. I sjećam se dobro, u Zagrebu sam bilo su vrućine, svi su u minicama se raslađivale, ne znaju šta da rade, vruće im je. Međutim, meni je Allah dao od neke povjetarac, meni nije bilo vruće, meni je pirkalo, meni je godilo. Sjećam se isto tako jednom prilikom putovanja za Njemačku sa mojim sinom, sjedila je u prvom redu divna djevojka i eto, kako obično te djevojke znaju da privuku svojim izgledom i koga htjele i ne htjele, znači tu nema izbora. Kondukter je prilično bio nepristojan i nabacivao se. Ja sam to promatrala onako, baš me interesiralo kako će reagirati sad kad dođe do mene. Baš me onako, eto, zanimalo. Dok je došao na mene, on se bukvalno krenuo od srama, da eto, on zastidio se, ipak gledao jednu pokrivenu ženu i zatražio kartu od mene. Ja sam rekla, Allahu dragi, pa koja ljepota jeste te marame. Allah me počastio dvijema osobama koje su mi uistinu došle kao poklon. Prvo mojim suprugom, ljekarom, koji je uspješan ljekar u Zagrebu, i mojim sinom, 20-godišnjim mladićem. To su možda vidljive počasti koje me Allah dao kao poklone.
Međutim, nedovoljno je ono čime ja mogu zahvaliti Allahu, time što mene izabrao među odabrani narod muslimana. Drago mi je što sam dobila priliku da vam iznesem moju priču, moju privatnu priču. Nadam se da će svako ponešto pronaći za sebe u njoj. Nadam se da ćete pronaći lijek za svoju bolest. Nadam se da ćete pronaći sreću koju ste tražili. A današnji svijet je svijet u kojem mnogi se žale na svakakve boli. A jedini lijek i jedina sreća i izlaz u svemu tome jeste upoznajte svoju vjeru. Vratite se svojoj vjeri. Vjerujte u Allaha i Allah će uvijek biti uz vas. يجري الصغار ويلعبون